Тымны полюгар аян хити курдуга аттақ сылақсын үгіз курдугытылар фестиваль кыттылақтара бүгін сарсырды тоғыз аңартан тұрыннулар. Өмекөннеғы сырыға опсай сүрбе бір масыны кирді. 16 стөгілін тәрілер аянға араз дойдуттан ыңылжеттер кәлін тымны полюғын елі қарақтарынан көрен баралар. Олег Колесов салгыр. Хәҗим күтенең алгыс түйәрән аянга турнатчылары арчылатылар. Арайынан һәм чорап тулыгын өрнәтчиләрен общественниктер көрсен кепсәтехтәре, өтүк көлгә тататагы састырын сетели коголор чөллөргөр төреркенгә Острия дойдутын геройдыра көрсөктүрә. Бу кораттан бары бир колоннадан аянначылар бе тогоһана гыспыт. Опсай терәһеме кабаһны үстүгүн чаттан такса кехне кытта бу алтыһамыт бу терәһеңә угутту биттен белетибит. Баянга тас дойдутын өлҗеттер келеләре үгәс булла. Ануха быел Италияттан, Францияттан, онна Россия кен кораттырыттан туристер бу самолеттан төһәт көлһөр дүгәр олордулар. Оны тагын Япония туристлары анал маршрутунан эмекөнгә тиехтерә. Биги аямыт сүрүн соруга атынан арабилер республика бутын иле карак бутынан көрәһен болар. Онна самай сүрүнә хоту дойду туристимнытын саха серин керек өстүтүн этпитнән камытнан билеппитин багарабыт. Чесхан Саха Республикасынан аянна ден бирге амма кырдылын иччата ден улустар икырдыларына общественный тирилте көгөлән элинең улустардан сылжыбыттар. Бу бирге сетерер салгыр буланнактар. Онна ол түмүгүнен Аймекан Лугун инициативатынан быйыл Саха Республикатыгар путешествие Чесхана по республике ден 2016 жылга республика улустарын бардын карьер үлели барар буланнак битеп ол чечетнен булагына төгөрүк столытылыктак бу фестиваль ихинен onun etindikçe ulakan sallah korktak barani hevdi. Саха серин бренде болбу тымны полюгар аян 5-6 хонуктак болуга. Острия дойдутын геройдыра Саха серин тымнытын чысхаңыл жантут тарихтыра. Тиреятчылар өттүлөрүттен соого коттал соок болутугар толуру хатчылы битен белетиллер. Онон аян алгыста ахара болохтун. Олег Колесов, Дмитрий Сергучев, Саха телевидение, Жакускай.